Mundu ula wina kindu akongelelwa ingi mbingi na akaingiviwa muno, indi mundu ula utena kindu ona kala kanini ukethiwa nako akavenwa. Twelekele muthia wa mwaka wa mbee wa uthaithi, kanisa yetuthuthia twithiwe twiaikiku na twiyumitie kwa Kristo mutwe wa kanisa. Tathukumia seo no muvaka twinengane kwake, twiyumbanie kutunga usya wa talendi situ ta kiveti kikiku syana mbiwi na athukumi ma kwikwatua. Ngewai mwenzeo muno yulu wa wikiku ni ya Hachiko, ngiti ya muvai wa Akita ila yasyaitwe mwaka wa 1923. Mwene wayo ai Profesa Eisaburo Ueno wa kimanyisyo kinene yani University ya Tokyo kuu ya Japan. Profesa uwaenda na ngali ya mwaki kuma kitese cha Shibuya nginya kimanyisyoni kila muthenya ngitino yake ya mumasya nginya kiteseni na ikinuka na ya mawio aimethi abawe mwetele menuke. Mwaka wa 1925 Profesa Eisaburo ni wawaiye muno wiyani na atwa wa hospitali indi akwa na kwogu ale akwinuka. Achiko ni wamweteile kiteseni otatene nginya utuko kati na enuka. Oni usune wokie ka ou nondo wa wikiku ni waendeye kwika au bandu ba miaka 10. Mwaka wa 1934 andu ala mona wiyumyo wa ngitino ni maakie ebisa ya ulilikanio kiteseni kiu. Mwaka wa 1945 Achiko ni wakwiye obala bandu woka kumwetela Profesa Eisaburo. Ana yana etweya kwa sakramendi ya ubatithio nitwosie mawibito ma kwithiwa twiaikiku kwa Ngai, twithiwe twiaikiku kwa Kristo otondu Achiko wailie kwa Bwana wake. Isomo ya mbee kuma ibukuni ya nthimo ni ulu wa mundu mukamwailu ula ukena atandata yicheni kingi. Ula mwailu ni ula wina vinya, withianu na utonyi. Vaye olota vinya wa thayu na mwikalo ovamwe na ulumu wa moswanio. Kwou ni mwailu nondu wa ulumu wa mwikalo museo na kwiyumia vate kwitialia. Mundu muka uyu mwailu ni museo, ni mwikiku na numanya undu wa kutungiania musi wake vamwe ni mulau kwa alanja. Omonthi mundu muka uyu mwailu ni ngelekanio ya kanisa mwaitu mutheu ula utumbanasya nesa tukomane na Yesu Kristo mwiai waitu. Atumbanasya kwisila ndeto momanyisyo na meko matei. One wetano kwitu twose mwikalo wa mundu muka mwailu twithiwa ikiku na tuyiyumisya witoni witu na wiani wa Ngai. Somo ni ya keli Paulo eweta undu kana ka cheni kailite kwithiwa kailie no kutulikania iulu wa undu ula utalea kwithiwa muthenya wa muminukilio, muthenya wa mwiai, muthenya ukavika otondu king'ei chuka. Ila andu mekwasya kila kindu nikiwitie na kuimuisyo saa usu niguo kindu cha kumananga kimathumukila. Paulo etuthuthia twithiwe tusyaisye na twiathangau kwiyumbanisya muthenya wa kuka kwa mwiai. Gregorio ni ndeto ya Kingiliki ila Paulo watumiie kuelesya undu mundu ukoma asalukitie ukethia akili yake ni amukite uvathukanu na mundu mukuo kana mundu ukomete ukethia ndekwiyiwa. Ithita Kristo twaile ukoma tusalukitie tumwetele mwiai. Paulo etwita twithiwe twiyumbanitie kwikala na imanyio sya thayu tathela kilikoni. Tweka tukethiwa na thayu wikava kwi alama ati ya mituo ya nthino ya wanangiko
nitwaile kwikala thayu wa askali mekauni na ta mundu mukamwailu ula uthukuma kumwendesya muume na ciana. Uvoni museo Yesu etumia ngelekanio ya talendi kutulilikania twiyumbanie kunengane utandithio wa talendi situ. Ngai nunengete kila umwe witu inengo na mithinzio ikivathukanio kila umwe kwiana na utonyi wake. Kwa utathukumia ikiku twikwatisya kunengane utandithio museo wa talendi ila utunengete. Yesu etuthuthia twithiwe twioi na kutandithia inengo situ. Undu wa bata muno etukulia twikale thayu wa kwetela kwake ingi twikamwetele tuilie mana twithiwa thangau na kwa kithito kingi twitandithia inengo ila Ngai utunengete. Ti kila ivinda tukethia nzia sie nungalu ende no nginya kwa vinya wa mumo wa Ngai tumukite Satani ula utululutikasya na kutulichana ini. Kwa ututumia inengo situ kwa undu wa ukumio wa Ngai. Tathukumia ikiku twisuviane na ulelu, utulu, ulei, wathavu na wanangiko ula utumata tethia wia wa mwia inesa. Maundu asu maituma tunewa ituvi. Ngai atunenga uwi wa kumanthia misye tuikalike motanu ne manthi na kutuma misye elika thinani. Misye yanangwa ni andu kulea kumantha uthi wa Ngai na kusuvia ciana na kusikalia mwikaloni wa kingai. Mitwano miseo yanangwa ni mundu kulea kulumia kinengo cha wikiku kila kiki ya wamutia ni maskaramendi na mabundisyo ma kanisa. Moika museo kuyanangwa ni kivuthia mewikile yinthoni na kulea kusuvia inengo syo. Mbaitu twethiwa twi ikiku na kutandithia inengo situ. Kristo mwei witu akatutavia ni wikite nesa muno we muthukumi museo na wakwikwatwa. Muguo ni withiwe nenyu.